Vale. Quita. Ya te la has enseñado a otro lado. ¿Cómo puedo yo? Vamos a explicar Hugo Molina de Sal. No. 17 kilos para Hugo Molina. Conocería a mis hermanos. No tengo ni idea. Vamos de cuál, pesa un día. Diga vos que cobra. Y está el otro, Está hablando yo. Estaba aquí detrás. Vaya, más actividad. Es jovencito de 20 pocos años. Está aquí con el coche, no le veo. Hoy kilo. Hoy kilo Hugo Molina de Sal. Anchadio. Oveta y un kilo. Oveta y un kilo. Hugo Molina de Sal, 10 minutos y saco de tiempo. Alchaldi Valeo, Alchaldi Valeo, 50 Oveta los kilos. Oveta los kilos.
Momentame cambio. Sergio González, 10 minutos. Minutua. Verónica. Verónica Martínez. Verónica Mosquilón.
Joseba tiene que entrar. Joseba que lo está todo, pero está seguido. Berrogeita sei kilo, Erik Espositorentzat, prest, ulertza. Altzalde hona. Berrogeita zazpi kilo. Berrogeita zortzi kilo. Berrogeita zortzi kilo, unai bezaletza, presten. Altzalde hona. Berrogeita bederatzi kilo. Berrogeita bederatzi kilo, Erik Espositorentzat, prest, Leñer. Altzaldi Baliagarra. Berrogeita bederatzi kilo, kirolari Iralentzat. Prest, Mikel Lezama.
Altxaldi Gabigabe. 50 kilo. 51 kilo. Unai Mesarentzat, Fred Beñakoeta. Berrogeita hamabi kilo. Berrogeita hamabi kilo, Beñat vuelta a entrar. Premio Seba. Beñat ekin eskatu du, berrogeita hamabi kilo. Berrogeita hamabi kilo, Joseba Atelarentzat. Prestu nahi. Atelarentzat. Berrogeita hamabi kilo. Berrogeita hamabi, Unai Mesarentzat. Altxaldi. Berrogeita hamalau kilo. Berrogeita hamalau kilo, Beñat vuelta a entrar. Tres Joseba. Altxaldi. Berrogeita hamabost kilo. Berrogeita hemezortzi kilo. Berrogeita hemezortzi kilo. Joseba Atelarentzat. Prest Beñat.
Altzaldi baliogabe. Berrogeita hemezortzi kilo, Beñat bueltarentzat. Confianza, pisa. Pecho. Sí, ahí aprieta. Altzaldi baliogabe. Berrogeita hemezortzi kilo, Joseba Zenarentzat. Altzaldi baliogabe. Berrogeita hemezortzi kilo. Beñat bueltarentzat. Prest Mikel Mejía. Beñat. Créetelo que están arriba, vamos. Venga, Pecho. Sí, sí. Venga, buena. Altzaldi baliogabe. 73. Hirurogeita bost. Hirurogeita bost kilo, Mikel Lezearentzat. Altzaldi baliogabe. Hirurogeita zortzi kilo. Hirurogeita zortzi kilo, Mikel Lezearentzat.
minutu bat. Azaldi balio gara. Hirurogeita zortzikiko kirolari berantzat. Tres, Alex Valenciaga. Abiada, gogoratzen dizuegu, abiada eta jaso txartzatzen tartea, 5 minutuko atxedena egongo da. Xabi balio gabe. 70 kilo. Hirurogeita 17 kilo. Hirurogeita 17 kilo, Alex Valenciagarentzat. Laurogeita 2 kilo. Laurogeita 2 kilo, Alex Valenciagarentzat.
tienes mañana el Pues curso. gracias. Nos vemos en Venga, otra. hasta luego. otra de las Agur. Muy bien. Venga. Antonio. Laurogeita bost kilo. Altzaldi honen ondoren, 5 minutuko atsedena dugu jasotza altzatzea hasi. Después de descansada, tendremos un descanso de 5 minutos antes de empezar los tiempos. Laurogeita bost kilo, Alex Valencia Garzal. Hablando, me dejáis que está pidiendo. Estoy matando. Vamos. Altzaldi Maria.
Jasotza txatzari ekiko dugu, 22 kiloara, epaileak mesedez, hartu zuen tokia. Hogeita 2 kilo, Hugo Molina. Antonio. Hogeita 3 kilo. Hogeita 5. Hogeita 5 kilo, Hugo Molina gol ikusi du. Hogeita 7 kilo. Hogeita 7 kilo, Hugo Molina. Prest Sergio González. Antonio. Hogeita 5 kilo.
37 kilo. Sergio González González. Yo la diferenza. Prest Eric Esposito. Derrota. Derrota Sergio González.
Arratsalde on. 73 kilo. Hirurogeita lau. Hirurogeita lau kilo, Unai Mesarentzat, Joseba Arteta. Hirurogeita bost kilo. Hirurogeita bost kilo, Joseba Artearentzat. Hirurogeita bost kilo. Hirurogeita bost, Mikel Lesearentzat. Mikel Lesearentzat. Hirurogeita sei kilo. Hirurogeita sei kilo, Beñat Bueltarentzat. Hirurogeita zortzi kilo. Hirurogeita zortzi, Unai Mesarentzat.
Alzairo. Irurogeita bederatzi kilo. Irurogeita bederatzi kilo. Joseba Pena. Hirurogeita hamar kilo. Hirurogeita hamar kilo, Demian bueltarentzat. Hirurogeita hamar kilo. Unai Resarentzat. Hirurogeita hamabi kilo. Hirurogeita hamabi kilo. Joseba Penarentzat, 3 Mikel Lezea. Altzari Balioan. Hirurogeita hamabost kilo.
75 kilo, Mikel Lezearentzat. Y la última. Laurogeita hiru kilo. Laurogeita hiru kilo, Mikel Lezearentzat. Prest Alex Valenciano.
Altxaldian. Laurogeita bost kilo. Laurogeita hamabost. Laurogeita hamabost kilo, Alex Valencia Gailazón. Altxaldian. Ehun kilo. Ehun kilo, kirolari berarentzat. Altxaldian. Enda bat, Alex Valencia Gailazón. Ehun eta bost kilo.
Kirolariak mesedez, txarromera etorri. Amabost urte azpiko kategoriakin hasiko gara. Hirugarren, Unai Mesa. Bigarren, Erik Esposito. Eta amabost urte azpiko Euskadiko txapelduna, Alex Valenciaga. Hamazazpi urte azpikoekin ekingo diogu. Hirugarren, Beñat Buelta. Bigarren, Mikel Lecea. Eta txapelduna, Alex Valenciaga. Denok familia gaztia ateratzera mesedez. Venga, tú, todos. Eta besterik gabe, eskerrik asko guztioi etortzeagatik. Ondo pasa izana, eta eskerrik asko, eta guztioi etortzeagatik.